aha mujera gwa Karaba ahanguto ya Kabaretsoro amizi gashara hwishicweka kimwe cy'umuhanda ogurukuzo mu mwanya gwa Nyabikoni. Abarukoze imotoka aha mwanya ogu baba bashobanjirirwe ahabwo kuba mwanya ogu barukoramo gwabagwijwiremo amizi. Niyo nabanyami mu kiro agira munani wanje yija kunyimusa ari kura byashambire mukunye tanshanga amizi gakanyirira murindi gari kuntahirira nangwa gaguma gajya koka mukasheshe kazashayisha twashange kintu cyabire cinda amizi gaye yongera ati kimwe cyona twashobiza here twasharire megenzi tujye sasire twakiteganyisa mu rwego turi kutambura business ziri kutambura. Abaturano bagira ngo kubyakuguma biti nibija kurara bitwe njara ngo habwo kuba emirimo yabo yateganasubwamo. Nareba bitu aho tayi baratekera fudu ona hivulirine amaze turaramu biziga fariso jona bijubire ababine ndezagenda ababine misi yagenda na nyina hano yo gushera buti turi kubyinyo no mushamwe bamwe mu ifomu. Obuduka bwo bushera hamwe na n'izindi business zatahwamo amizi kandi ubwe n'amaka gatara gamwe na gamwe garebwaga ryo mitunga twatunga no kumanyisubwa ngwenjura ni yemwe esera abantu babiro muri district ya Rubanda kandi mu Rukiga umushija w'imyaka 25 na n'umwana w'imyezi 8 tubajihonere amakuru agagasha kwa Job namanye.